izina amirindirisha inzandiko z'indega zari nyinshi Babuloni yose yamenye izina ryanjye ariko nyuma yo gupfa kwe amaraso ye yankuyeho urubanza ariko nyuma yo gupfa kwe amaraso ye yankuyeho urubanza. Ndayiririmba kandi irimbishije. Urakoze cyane. Zagaruka guterana nitwongera guterana. Ya nibinkundira. Ntago bizagukundira ko wavuze ko by'amarayika bitabibamo ubu nzongera kugukomveka gute kugira ntago njya mbibamo pe ntago njya mbijyamo nyine ntago mbishoboye. ubu ngiye kugufuro wingira iki ko umutima wari umbwiye ngo ngufuro wingira oya bikore bikore kandi uzi neza ko azagaruka. oya ntago mvuze ngo ntago nzagaruka ko ntago nzi ejo hazaza ko hameze cyangwa se amasaha ari imbere uko ameze. ariko nta kibazo. sawa murakoze. Sawa. Bye mwese. Iriya ni bye akazi keza. Ni sawa. Kara niba ari Kara Beauty kose ubu iki kintu ngo ni Kara gisobanura iki? Oya nagiye kwandika Kira hazaho Kara. Wazabihimbye. Nitwa Shakira. Nashatse kurihinda ngo nandike Kira. Ese shiraho video. Kandi ndyamye nsa. Uryamye n'ubusa noneho. Hari icyo uri guhisha se? Abandi se babonye batabyutse wowe. Abandi se ntibari kuza bakasabi. Hari icyo ari guhisha kandi we? Oya. Ntariki. Ibyo bimutunze mwamubonye. Ubwo kuboro ego Nizo kuyikuyeho. Ariko se washaka kudukanga. None uratinye. Nsa uratinye. Takibisubiza. Icyurenzaho. Shakira. Kara. Isubizeho tuganire tukureba. Agira umuntu kunganiriza. Ako sha wa mukobwa. Nase wowe wanaguye kamera nawe. Cyangwa n'urumuri. Imana azamuganize njyewe. Nagurishije ukuguru. Imana. Yo. Azamuganize njyewe. Nasubiza kuri kamera. Ako manzi umukandeho kuruze. Mukande hirya. Kuruze ufite imyuka. Shaka ikintu umukandaho. Bijyo bijyagiye. Kamukande makarabye. Oya akarabo mukanda akantu kabari ijana. Zawabwiye bijye bijya kagaruka. Haye wewe nsabe nawe. Mukanda akantu kabari ijana hano gutyo uyu. Tubona kuyihanaguye oya ninde uri kunkandaho mukande kuri uyu niwe nshaka ko mukandaho. Bamukandeho bamujane. Mumugeze ku ijana. Ushaka bamugeza ku ijana? Sawa kanzagire ku ijana. Ngo ni uburozi bungana.
ni ubw'icumi icumi. siyagezeho Aha yarigezeho. Ngaho mbwira zime neza. Ntago ari njye agiye kuziha. Yarigezeho. Kuruze ngaho muyikorere. terete Oya mukorere Ya. mukorere kuruze yavuze bamubaza abashaka kumubaza. urumva ushaka kumbaza wowe mbaza Ufite Nyine imyaka ingahe uvuka he? mfite imyaka 24 mvuka i Kigali Remera. Ufite abana bangahe? ndebera. Mureke uwo mwana wiryamiye ariko iyo umuvuga ntumushiremo. Uwo mwana yakoze ikize kuko umwerekana. akoze amakosa gushyiraho ntabwo umwana aba yemerewe kuza kuri TikTok kuri live. Aba babyeyi ari Canada. Okay. Ariko uzi ko iyo nzamuye umuntu utamfollowing ubundi mba numva ari maneko. wamutibuye se sabe None se Shakira ko nkunze yuko Liliane avuye aho ngaho kandi bamuciriye imanza nyinshi. Ni warning ntabwo barayimanurira. Gerego ari we byamubayeho nagahuma murwa muzabyumva bazababwira. Yaki urumva ukuntu bigenze? TikTok buriya uba wigaritse mu buriri utakinzeho akantu baba bati umuntu ashobore kuba ari guteza ibibazo mu bakiriye. Bamaye waninga ariko ndebera niba bitazakomeza. Inka waninga ebyiri nzagererwa ari izawe yewe. Nta muntu ndongera gufunguza kamera. Urukumbwa ngo ni nzamure ndekuro. Keza Keza nta request ye ndi kubonamo hano. Mbwira yandike muri comment ndebe uwo ari we. Ninde uri ahantu bari kuririmba indirimbo zo ku ndi n'inzigiza. Ninde uri kuririmba heza mu ijuru. Inka heza mu ijuru ha saa 10 zingahe. Uwo Keza ni uwuhe koro? Uwo Mukeza arabuze. Shaki ambaho ukanyibwira cyangwa uraza kunyibwira. Nizere ko nta kosa nigeze nkora. naryo Hari iryo nakoze. Nawe
Mm, 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 mm. Aha, uyu ninde? Siteri, niko Karabe. Siteri, Karabe. kutari kuryama. Kuryama. Ndaryama mu kanya. Uriyo? Uvuze ngo ndihe. Uvuze ngo ndihe. Uvuze ngo iki? Uravuze ngo ndi mu rugo. Munsobanurire. We abantu muri hano munsobanurire. Oya ndarengana niba bavuze iby'amasugi. Aha. Nsana nigeze ngo urambajije ngo ndi mu rugo. Ibyo se nibyo nshaka kunsubiza. Nimba uri kuvuga yuko ntariyo ntago ndiyo. Uzasubirayo Faraje. Utaha dodesha se mama. Narasubirayo. Gatema, ako Gatema aragukunda shaho. Baza ko ataryama utararyama. Ubu se ntabwo aryamye. Wapi kandi ari hano. Ubu se ntabwo yasinziye ahubwo uyu munsi. Kandi ari kuzenguruka. Uyu munsi ni umunsi wo kubeshya. Ngiye kubeshya umuntu ko RIB ifashe. Nimubeshya, hari ikibazo se? Niba musanzwe mubeshanya wowe n'uwo mugenzi wawe. Ko mukumbuye yazamuka nkamusuhuzaho gake. Singuye ngo yarakwanze Gate zamuka ubivugira Ntabwo yanyanga, ntabwo. So wabi. Goma. Thank you. Thank you, boyfriend. Gate. Karame. Mwapfuye iki? Nasanze ari umuhehesi. Yego.